Ngiyakhumbula kakhulu nje ukusisa uphile uphusha uphumelele kama ku-pastor nje ngiyokubona ufanele isicelo kwena ukuthi namba akuba ukuthi ungumlaleli we-channel member i-channel ukuze uyisebenzise uma ungayona izibe le namba ungayisebenzisi ngoba asizozwana maybe uzolokhu ku-WhatsApp nje akusho uthando nge-WhatsApp abantu bayaqhubeka belokhu nge-WhatsApp and kumele nge-WhatsApp umuntu into ayishoyo ngingumlandeli wakho ngithi mina you can be umlandeli we-channel and not know ukuthi ngithi mina kufona from 1 to 5 yabona kuphela wena bese uyamathapha yabona ngoba information yalizawule le ekhona so ngiyacela ukuthi sisitike lokho ngenza kwethu ungangi-WhatsApp ungafuni no-WhatsApp ufona nje fakise amafoni ngo-9 to 5 kuphela from Monday to Friday kuphela sangengiswenze esontweni njalo umandisa amajolo kusanibonana ulisanibonana mhlengi emakhanya ngiphela ukubuza-ke ngibhubhe ngideda amawele so iphupho lophupha kudeda amawele liva abanye bephupha amawele once off omunye uphupha njalo uphupha ededa amawele yini ukudeda ukubeletha to give birth senza nje number 1 ngokuqondile la uma ngenza ukuphupha amawele kupha uluhluma uwadeda ngoba lokusho ngenzeka ukhonjiswa inhlanhla lesibusiso esiphindiwe sizofika kuwe kungekudala Isaiah 61:7 esikhondleni sehlazo leno niyakuphiwa ngokuphindiwe abadumeleyo ukujabula kuyakuba isabelo sabo ngalokho ezweni lakubo bayakudla ifa ngokuphindiweyo intokozo engapheliyo ibe ngeyabo kanti number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha amawele upha oluhlu uma uwadeda ungabe lukukhombela ukuthi kuyenzeka uyakhonjiswa ukuthi uzobusiswa ngamawele esikhathini esizayo eseduze wasisho nje ngoba abanye abantu baphupha iphupho ngoba ekhonjiswa ukuthi yena esibilishini sakhe unesabelo samawele yabona noma kubo ukhona wena amawele uGenesis 25:24 kwathi seziphelile insuku zakhe zokubeletha bheka kwakukhona amawele esiswini sakhe 3 ngenzeka futhi uma uphupha amawele kube uphawu isithelele ngoluhluma owadeda osuke lukhombisa ukuthi ngenzeka utshengiswa ukuthi wawubusiswe ngamawele aphuphuma noma-ke wahushula amawele leli apply umuntu ophupha amawele kanti ubesanda kwenzeka i-miscarriage ngoba kungenza uphuphe kwenzeka i-miscarriage bese uphupha unamawele kanti ngoba uzokhonjwa ukuthi amawele lawa aphuphumile bengasona isizwe esinomali noma-ke amawele lawo owahushulile ukuthi ukade uhushulisisa uGenesis 27 kwani ngesikhathi sokubeletha kwakhe bheka ngamawele asesiswini sakhe asivale number 4 ngokwesintu-ke uma ngenza uphupha amawele uphawu oluhle lumawele ngoba lokhu kuyisikhumbuzo esishoyo ukuthi wena kungenzeka kunomoya wamawele ohleli esibeletheni ngabe udinga ukukhishwa ugeze uhlanjululwe uqamba amagama uphinde wenzele umsebenzi ofanele nodingakalayo ekukwenzeka umuntu-ke othola ukuthi usevame njalo uphupha njalo namawele uthetha amawele uphela amawele ngamawele so uyabona ukuthi wena kusho ukuthi kunalento ewumoya wamawele okulandelayo kodwa usuhlala lapha esiswini ekudinga ukuthi mhlawumbe-ke ngabe uyabelethiswa wena ngokamoya noma-ke uyakhishwa noma-ke uyageza uyahlanjululwa noma-ke uyaqamba amagama lo moya lona wenzelwa-ke lo msebenzi ofanele odingakala noma-ke namaladi noma kufanele benziwe aqhone nalowo moya yabona so siyabonga-ke besibheka la uma uphupha ubeletha amawele uteta amawele giving birth to twins yabona awubaba umusa awubaba ubusisa